Phazima mjume sabe uyesabeka. Phazima mlangatshakazi phazima sazulu liphosa umbane. Pondro masetshana pondro mahlikihla njengotshani benkomo. Zathi zibudla zabe zibhlikiliza. Kwa. Yisiphuthumane ngesaphuthuma amadoda sesabana. Usilwa ngomnyama engabe enkosini kuyakusanene. Bathi umlalazi ngwalola insungulo ezimbili ngasikhathi sinye bathi bawulola bebawulalamela. Oja. Usiphofu umdrayela bathi akaboni kanti uyabona. Bathi mntwana wawubone ngemva kwendlu yakombili. Wathi ngibone inkomo yayizala amaphahla njengembuzi. Nakusiphuthumani ngesaphuthuma amadoda sesabana usilwa ngomnyama engabe enkosini kuyakusanini. Ndabezitha. Yes. Thokoze. Nanzo. Bakwethu ibizo lami nginguthando Mahlangu. Indebele elihlakaniphile konelifundileko. Sigadangisa eGood Life Studios. Lotshani lami ibizo ngingunqobile ngokamasuku umntazana uthengisa ku R573 ingwane ezigwaliweko naye yonke into ongayihloka. Kazi sise studio sentwane focus. Studio ska Grootman. Yes. Sanamukela ngitsho. Yes. Ndravezitha. Yes. Angithokoze ngithome ngilotshise uGrootman uBobo David. Ngilotshise uNamasuku, ngilotshise uThando Mahlangu. Ngithokoza kakhulu kwamambala nguElmon Pondro Mahlangu. Imbongi yengwenyama ubabethu indlondlo ethwele isiba ihloko uMabhoko wesithathu. Bengilotshise nengwenyama ingekho lapha ngithi bayede ngwenyama. Bayede ngwenyama. Siyathokoza Nkosi kwethu. Bakwethu namhlanje sikhamba noPondo Mahlikihla. Odume njalo imbongi yenkosini, imbongi yengwenyama uMabhoko wesithathu bayede ngwenyama. Bayede. Babu Pondo, ubaba nanga sithatha kancane asibeke esithombeni sokuthi ukhulelephi, ukhuliswa ngubani, ikhambo lakho nje lepilo ekukhuleni ukuthi ukhulephi, ukhuliswe ngubani kuze ufike la ukhona njenganje. Angikuthokoze naphenyane. Yes. Mina ke ngikhulela kwaVumazana ngibelethelwe khona endaweni ebizwa ukuthi Kokoloyi. Okay. Iye. Sawezwa amagama namhlanje. Ngibelethwa kuSobenzani uneniwe. Iye. Ulkhasa ngenranga. Iye. Nomma uMata umntazi Mahlangu. Unamsiza. Siyavuma. Ngakhulela lapho ke kodwana bengingakangeni nokho isikolo nasese kwaVumazana. Okay. And then sasuka kwaVumazana sayendaweni yange Donaldton ebizwa ukuthi kusePhuku. Iye. Okay. Sahlala ePhuku. Nakhona sathi sikakahlala isikhathi eside. Ngonyaka ka1970 sasuka ke saya endaweni ebizwa ukuthi kusemaganyaneni. La ngathoma khona ukufunda isikolo. Esikolweni esibizwa ukuthi kwaMsiza, iMsiza Bantu School ngaleso sikhathi. Kodwana ngokufika kombuso kaBabu Lucas Manyani Mangope. Kwachugululwa ibizo lesikolo. Labizwa ukuthi Marang Primary School. Khona ngakwaMsiza apha. kwakumsiza kwakumzi omkhulu kuyi-village ekulu nje yamaNdebele ibizwa ukuthi iMabhoko Ndebele village. Kwakunabantu bakwaBhuda, kunabantu bakwaSikhosana nabantu bakwaMthweni khona lapha nyana kwaMsiza. Yeah. Ngaleso sikhathi. Onge bangikhe. Chesa. I-primary ke ngayifunda lapho okusukela amabangeni amancane. Lokho ke ngaleso sikhathi kwakusese nabo sub A. Yeah, kusese nabo sub A yabo sub B. Standard 1, standard 2, standard 3, standard 4, Yeah. 5 and 6. Nje sekuma grade. Besagcina ku form 6.
or konje bekune form 5 na form 6 or bekuma standard vele. beyima standard. Okay. Beyima standard begcina ku standard 6 iform uyayithola ngemva kokuthi uphumelele u standard 6 bese uthola bowufunyana icertificate ke ungafumana icertificate saka standard 6 uyokwenza iform 1 Okay. form 2 form 3 jalo So bowuphuma certificate embili. uphuma une certificate enrathu beku certificate saka standard 6 Yeah. Okay. then bese ke uthi na uphasa u form 3 kube ne certificate bathi JC. Okay. Then ukhona ke uyokuba ne certificate saka standard saka form 5 iform 5 le into esibizwa ukuthi ngu grade 12 elimini lanamhlanje bokhona ukuthola but hawa une standard 6 ne certificate sakhona bese ke nase uya ku secondary na ufika ku form 3 nakhona uthola certificate bathi JC mhlambe i-junior certificate ngiyacabanga mara ke nase ufika ku form 5 uthola i-certificate ke saka form 5 esi equivalent to i-certificate lesi saka Grade 12 saka grade namhlanje. 12 namhlanje. Okay. Okay. Rakanjalo ke. Nangisuka lapho ke ngayokufunda esikolweni iMafu ngoba gathi nangisuka esikolweni ngokuhlayelelwa zimali ngekhaya kwakubereka ubaba Yeah. and then uma bekathengisa Okay. njengoba nithengisa nje Okay. naphenyana nothando Yeah. imncamo le bekaphothela ayokuthengisa eZoo kodwana esikhathini esiningi bekathengisa eJohannesburg. Bekathengisa eJohannesburg ngokuhlayelelwa zimali ezaneleko ngathi bona ngenze i standard 6 esi ngasuka ngayokubereka ngathoma ngayokubereka eKrugersdorp kwakuliplace labe kulinywa khona isimu yamatamati Yeah. and then abanye ke bebangena esimini bakha amatamati la ke and then thina besenza ama-box akhona la and then bawathathe ke afakwe emanrokanzini amaboxini athi angafakwe emaboxini then abanye balayitshe ke asiwe emarikeni la yokuthengiswa khona then nangisuka lapho ngaya kwa Herop Allen George Herop Allen kuyifemu eseWaterloo udlula kancane eMamelodi and then abanye ke babebereka ukwenza ifence kwa George Herop Allen Yeah. and then bekune impera ezeqako mara ayilezi i-horse racing ayilezi ezigijimako eziphalisana ngokugijima kodwana i-show jumping ngisho ngilezi ezeqako bekwama amapala then bese ziyeqa sasihlogomela imperezo sifanele sizihlanjiswe Okay. sasizihlambisa njalo ke and then zibe sezingeni elifaneleko ngathi nangibereka khona kwathola ukuthi sengithola umbiko ukuthi siyasuka emaganyaneni amandebele asuka ngomnengi ke emaganyaneni basuka kubomaganyaneni basuka kwaModla eMhogela amaskrala njalo ke beza kwaNdebele kula ingwenyama uMabusa besala kaMayicha akhipha isimemezelo sokuthi amandebele akeze ekhaya kuzokuthoma umbuso wakwaNdebele nesabelo sakwaNdebele sasuka ke ngaleso sikhathi bekungunyaka ka1978 ngikhumbula kuhle enyangeni kaNobayeni Yeah. ngikhumbula kuhle sasifuye imfariki manje ke endleleni apha umphako bekuyinyama ke ifariki sesuka khona le emaganyaneni Yeah. siza eMandlethu Yeah. ebizwa ukuthi eFlaglaagte number 1 ebizwa ukuthi iMandlethu namhlanje Okay. Oh. hey
bewuneminyaka emingaki nanifika kwaNdebele? Nasifika kwaNdebele ngicabanga ukuthi iminyaka le mhlambe nangingaphosisiko bekuminyaka 15. Okay. Yeah, about 15 nangingaphosisiko ngoba ngathi nangifikako ngacabanga ukuthi angibuyele esikolweni. Okay, yeah. Manje ke kwakungana high school ngaleso sikhathi. Yeah. High school beyinye phela ise kwaga kuyimafu high school. Yeah. And then enye ise Machirini kuyimayicha. Mayicha lang angikhumbuli kuhle ukuthi semachirini or seVaterval. Mara ke bekuyimayicha umuntu wayekhetha ukuthi uya eMayicha namkha uya eMafuna. Manje ke iMafu yaba seduzanyana. Nawusemandlethu kuseduze ukuya eMafu. Ngayokufunda eMafu ke. Alo uNdabezitha aqeda imfundo zakhe kuyini akwenzileko after imatric khona imfundo wazithathako zefundo ephakamile? Ya imfundo zikhona engazithathako nokho nga enrolla neUNISA. Yes. Nanoma zange ngikhone ukuceda ngoba imali zazivele zithayela ke njalo njengoba bese ngihlathululile ngaphambilini. And then umbuso ke wakwaNdebele ngaleso sikhathi bese kunenkolo ke zakhiwa. Okay. Kunabo izithuthukiseni eMandebele primary school. Nje kuthiwa izithuthukiseni. Okay. Ise ingemandlethu. Yes. Then kuba nabo Mbalenhle high school. Ise number 2. And then kuba nevukani. Yeah. Ivukani seBhokonoduk. Then abantwana ke abahlala ngeBhokonoduk eMatislop nale eBhundu bakhona ke ukuyokufunda evukani basuka ngemafu baya ngevukani. Be number 2 neTweefontein indawo ezitshidelene nenumber 2 bayokufunda eMbalenhle ke. Then kwathoma ke kwaba nesikolo ngoba ngicabanga ukuthi abaholi ekade bakhona ngaleso sikhathi beyibaholi abanengqondo ezikhaliphileko ngoba ifundo bebazi ukuthi amaNdebele bebadinywe ithuba lokufunda. Into yokufunda le bayithatha bayibeka phambili. Manje ke kungalokho nawungathi utsheje kuhle Thando inkolo zethu zinengi nawuye eBhokonoduk uthola ama primary manengi nabo nansi indlela njalo zinengi hle. And then nawufika enumber 1 nakhona kunabo bheka imfundo bozithuthukiseni Qhubekani Phumzile Mandlethu Vula Amehlo njalo sinengana so khombisa ukuthi babe nebonelo phambili elihle ukuthi abantu bethu ikusasa labo lidzimelele phezulu kwefundo. Yes manje ke kwafuneka labo teacher ke msinyazanyana ukuthi noma une JC uzakuthena une JC njalo and then ufundise ofana na une matric and then ufundise and then bese kube nama in service training kube nabo PTC benza abo PTC nenrogansi ne department not the department but the College of Education. Yange Siyabuswa Indebele College of Education. Abo teacher abanengi bayenza ke iPTC ngaleso sikhathi. Yes. And then abanye ke bokufunda eVista. Bafunda eVista ke kungaleso sikhathi ke abantu abanengi abo teacher abanengi ngaleso sikhathi bazibandrula mara sebangaphakathi. So iPTC le yakhona ukuhelebha abantu abanengi ngaleso sikhathi abangena nokho bangaka bandruleki mara umbuso lo wabona ukuthi ifundo yabantwana iqhakathekile angeze salinda ukuthi abothisher abaye bayokubandruleka then babuye bazokufundisa ndene kujame ifundo babe fundisa njalo mari kube bayafunda. So umbuso kwaNdebele wawuhlakaniphile
wawuhlakaniphe khulu umbuso wakwaNdebele njengoba ubona inkolo ziziningi kangaka. Yeah. Alo wabangititshere njalo ke. Ngaba ngititshere njalo ngathoma ngafundisa eqhubekani. Iqhubekani le ingemandlethu Yeah. ngo-1983 nango-1984. Ngakabelethwa. Thome ngo-1983. 1983 nango-1984 ngangiseqhubekani. Yeah. And then ngasuka ngo-1985 ngaya eMagaduzela. Yeah. iMagaduzela ke ithelelwe ngengwenyama, ithelelwe ngobukhosi bakoSochwabane. uMagaduzela kaMabhoko ngumachipi yakhe. Yeah. Ubukhosi bakoSochwabane. Yeah. Yeah. Ngifike ngenyanga kaTshirhweni eMagaduzela, and then yaba ngumhlolanja, yaba nguNraka ngenyanga kaSihlabantangana Yes. ngo-April. Kwathola ukuthi sikhathi labe ngifanele ngithathe i-leave khona yenyanga enrathu. Yeah. Okay. Ngongonyaka la ngakhamba khona nabo baba. Ngonyaka ka-1985 nakwela inranga yenyathi. Inyanga kaRhobongo. Ungangazi wezulu lemakengana. Inyathi emnyama unosondruzwako, inyathi engamela amazibuko namazibukwana njengomzingeli umafumana ameva amilile awahlahlathe ngezinyawo. Sesinqamu senduku thina singudukuzo ongafiko. Ngakhamba ke ngayokuwela. Yeah. And then ngabuya nangibuya ke ngabuyela ngesikolweni khona eMagaduzela. Khamba inyanga enrathu. Kunento engirarako la. Yeah. Ayingiphathi kuhle, ngaze ngiphathi kuhle or iyangirara. Uba ubonakala mchakhulu ukuthi ke wabangititshere ngabo 1983. Bengakabeletha nokubeletha wenze njani ukuthi uhlale phela awukaluphala awukaluphala nethwayo neli1 alibonakala likho. Ngiyathokoza. Ngicabanga ukuthi mhlambe i-lifestyle or indlela ehle yokuphila ngiyo eyenza ukuthi umuntu abonakale asesemutsha nanyana iminyaka yakhe imnengi. Cala nje unyaka lo genza ngina 63 years. Wow. Hayi khona yamuzwa Grootman. Uthi babhala wrong. Hayi nobobona ngakhona. Akonakali ngiyala. Ngina 63 years. Sekuneminyaka sekweminyaka emithathu nami ngikhongozela ngisemjejeni nakuthiwa amaqhegu nenlukazi aziyokhongozela lapha aziyokhongozela lapha kwaSasa. Enye into esangirarako amazinyo asaphelele. Ngikho ngithi mina on a very serious note ngikho ngithi mina ngakhe ngalinga ukubhema igwayi ngabu 1975 75 kangibereka ama-10 75 76 ngikhumbula kuhle kunomngane nami bekuthiwa nguTebugo wakwamkholobuthu. And then sahlanganyela igwayela kuyi-$10 dollar. Igama lekho bekuyi-$10. Bekuyi-$10 dollar. Okay. I-$10 dollar le beyiza ngamapakana bekuna $10 dollar ngencazanyana nangeni ninganamali kuhle nezokuthenga i-$10 dollar mara abanemali bathenga i-20 dollar. Fana boyini 20 Stevie Cent. Yes. Okay. Ifana ne-yes Iye injalo ya. Okay. And then manje ke silinga ukubhema sinoTebugo lo. Kuthoma uTebugo ukuthi nona aqeda kola uzonginikela manje kufika umfowethu engimlamako.
olitlari ngenranga hayi nafika lapho utawuni yabhema na ngithi mina no angibhemi ngoba igwayi alisikimi then ngithi no Uyamtshisa omunye. ngithi nangobhema Uyamtuka. uthi no igwayi lingeleni lobabili Kutsho umnakwethu. yeah no uyasibetha then uthatha igwayi ngiyabona ukuthi hayi kusho ukuthi naye bekomela igwayi Yeah. asimuke lona ngithi man no kusho ukuthi mhlawumnye umfowethu lobona ngathi ngisesemncane akhe ngiye e-high school Ne. then ngiyokuthoma ukubhema ke nasengise high school ngoba bambatha Prepare. ngiyayiprepare angitsho lokho besifaka amabrugwana amafitshane primary kwakunasikhathi lesa sabokhakhana thole kumbetha bokhakhi. Khakhi. Nonathi sibambethe esikoleni. ukhakhi ne khakhi and then simbatha ne-black and white now mara into ekade siyithanda khulu na ufike high school sazi ukuthi ngibatha ibrugwe elide ulanga then ngathi umkhudlwana na use-high school ngathi no mhlambe mayana sifike high school nengqondo leseyikulu seyikhulile now sengifuna ukwazi ukuthi mara i-reason yokuthi umuntu abheme khuyini ngangayiboni i-reason ngathi angizokubhema ngingakaboni Ne. isizathu esihle sokuthi umuntu abheme nawubhemako Yeah. ngangayithola ipendulo Yeah. bengabereka-ke njengoba ngisitsho nje bereka entongazini not that imali benganayo beyikhona ngoba ngibereke eKrugersdorp Yes. ngayokubereka eWaterloo kwaGeorge Herop Ellen and then ngabuyela esikolweni and then ngayokubereka entongazini eqhubekani ngayokubereka eMagaduzeni mara ke isizathu sokuthi ngibheme vele zange ngisithole nangiyokuwela ubaba ke ngoba ngifuna ukukhipha into le yokuthi batsho abantu bakhamba bangaseli babuye sele sebasela bakhamba bangabhemi babuye babhema ayikho sekuthandra komuntu ngoba wami ubaba ongibelethako usobenzana uthi ndodana ngithi baba uthi awuseli wena awubhemi ungangirara Uyakulungiselela. iye wathi ungangirara so ngabamba amagama kababa ubaba bewalala ephasini and then sole ngwabambile bekwafika ilanga la namhlanje ene khumbula ke ngiyokuwela nje ngesuka esikolweni Usuke kufundiseni eMagaduzela yeah kune staff lapha baya abahugaba bayatsho ukuthi no man uPondro lwanyana ufuna i-stevie cent ufuna bathengeke nabo bathenge bathi hayi nomnikela yeah but again azange ngindoka not that igwayi lalingekulalisa ngobuleke mara ke ubaba khange ube nekareko ke. zange ngibe nekareko baba wathi no ngoba vele nasivuselela isimilo ebantwaneni bethu sifanele siba encourage ukuthi into zokusela bakhambele kude nazo zokubhema bakhambele kude nazo ngoba umuntu uthoma ngegwayi then igwayi wangalithola wathola inyawupe lapha uchinge enyawupeni chothi igwayi lilide la 2 enyawupeni then nakwamanye ama-drugs Ngiyavuma. Okay. Uba uthi ube ngititshere kwakhamba waba yimbongi. Bese lewazi vele ukuthi nakukubonga lokho uyakwazi namkha kuyinto ekhambe izivelela yona eqadi. Ngoba imbongi imumuntu obereka ngokomoya ngoba imbongi is a spiritual person. Ngiyavuma. Into le iyamvukela njengalokho umfundisi nakavukelwa ukuchumayela mhlambe sekuthi akachumayele ukhona ukuvula ivesanyana libe lincane ivesanyana elifitshane mara
anabe Ngiyavuma. akhuluma inrede enivuselelako nani imbongi nayo ke ingase ithi nengesithabathabeni santolo mhlambe ningeshoprite avukelwe kubonga Kuyenzeka yi? abantu barareke ekhaya bavana ngisithi bathi bara baba ihloko yakho lisathatha hleka ubaba yini zezeni entwazeza baba bentwana ngejardini Utsho abantwana. yabadayi baba Hayi baba nje khona baba engathi nje khona Angisidla and amakhasimende. abazi ukuthi no into lesi yami ngoba lapha konye kufika la wakha imbongo Ne. mhlawumbe wakhe imbongo zengwenyama umabhoko wesithathu umabhoko ingwenyama umabhoko njengengwenyama etsha esihlalweni Iye. akanambongo babembonga ngembongo Iye. zaboyise naboyise emkhulu namanye amakhosi amadala Oh, iye. mara ke kwathola ukuthi mina ke njengembongi yakhe ngifanele ngimakhele imbongo Oh. ngiqale ngendlela enza ngakho izinto ngendlela bese ngakha imbongo ukuya ngezehlakalo ezenziwa ngiwe ingwenyama le manje ke ngiphendula umbuzo wakho wokuthi ukubonga okhu wawuvele usazi ukuthi uzokubonga na ngangithanda ukubonga ngoba ngaleza ngikhathi kwakusikhathi sama-poems kuthiwa batsho kwenziwa ama-restation Iye. okay yakwenziwa ama-restation ngangiwathanda ngoba babe nikatelela ukuthi niwenze manje usaba iswazi ngoba ngaleso sikhathi bekusikhathi seswazi strong manje ugcine sewuyenza kuhle into le and then igcine seyingena ngoba ngaleso sikhathi sasifundiswa imbongo zikaShaka imbongo zikaDingani ine okay now ngathi nangifika kwaNdebele ngabo 1978 Yeah. ngabona kunembongi yengwenyameni kwamabhoko ubesabakhe Yeah. wendlu kaPindra kaMabhoko kosomalakazi kosothembane emachirini Iye. nawu ngathawu into ezanyana egade sizenza ma-restation lamsi naku ngesindebele naku kunembongi nasiye ngwenyama into le yaba sehlizwe nami khulu ke ngayithanda kakhulu ngangingachidi eduze nakube ingwenyama iye eholweni ngabo 1979 ngathoma ukuya eholweni le la kunomtshegele enronjeni and then imbongi ingibesabakhe and then na ingwenyama nayiza ukuthiwa batsho sayikoloyi yengwenyama iyeza kuza amabutho ke ahlangela ingwenyama nangu ke ubesabakhe uyabonga kange ngachite uyabona kufana nabantu abathanda indaba umuntu nakabukela indaba ku television namkha alalele emhathweni akafuna umntwana ozomphasaza manje nami ke ngangihlalela ngaphambili ngimlalele kuhle ubesabakhe lo kwakuyimbongi I was inspired by ubesabakhe ngaphambi kokuthi kufike imbongi uSovetsheza Okay. manje ke ngathanda ukubonga kakhulu ke ngokubona imbongi ubesabakhe lo abonga iphimbo lakhe wayethi nakabongako kudume imhoba nemhotshana yenronjeni eholweni wayekhona ukujama esihlorini selitshe phezulu abonge uzwe kuba ngathi kuba nomro obongako omunye yabona echo leyo ya nakabonga kwenje athi maphosa umkhonto uzondwe eswazini uzondwe kunomsazwane enqathe ezibovingazi ngikwalankwala jo zilibovu alisibovu gwaza izinkomo lalibovu gwaza amaruda lalibovu gwaza amaswazi
uzwa ngathi kunomuntu naye omunye otsho omlandelayo kanti kuliphimbo lakhe kuliphimbo lobukondlo a poetic voice kusho ukuthi umuntu oyimbongi abakuhlogakala ukuthi umnikele imike nanoma imike ingekho mina nanyana imike ingekho ngiyakhona ukuthi ngibonge mara iphimbo lami likhona ukuhamba lifike la ngifuna ukuthi lifikeko likhona ukuzwakala manje ke ngenzwa ngubesabakhe Mahlangu ukuthi ngithande kukhulu ukubonga. So now Mahlikihla ufundise iminyaka emingaki esikolweni and then now uza kuphuma godu wakhutshwa yini then uyokuba yimbongi full time? Ngifundise iminyaka iminenganyana ngingathi yadlula eminyakeni ema-20 ngifundisa ngoba ngafundisa eqhubekani ngasuka eqhubekani ngaye eMagaduzela ngifundisa eMagaduzela bekwafika unyaka ka-2010 and then ngomguruguru wesibili ngoba lo kuthoma waka-1976 ngangifunda kwamsiza eMarang sakhitshwa sibesanyana abancane kuthiwa nasi-Black Power iyeza gijimani yana ekhaya. Then 10 years later ngo-1986 kwaba nomguruguru obakhona wombuso kwaNdebele lapho-ke sengiyafundisa-ke ngisemagaduzela and then nangisuka eMagaduzela ngiya ebheka imfundo-ke ise number 1 nawuhlanganisako-ke iminyaka le 1983 bekube ngesikhathi saka 2010 then bese uede iminyaka emithathu phezu ko 2010 loyanyana angibawa-ke ngengwenyameni ukuthi ngizokubonga ngengwenyameni nokho-ke zange ngithome ukubonga khona ngengwenyameni. Ukuthoma ngathoma ngibonga ikosa kwaFene ubaba uNcengwani Mahlangu kaMjanyelwa umjanyelwa kaFene uFene kaMkhephuli umkhephuli kaMabhoko uMabhoko kaMagodongo uMagodongo kaMgwezani uMgwezani kaMahlangu uMahlangu kaBongwe uBongwe kaMagobholi uMagobholi kaMrhetsha uMrhetsha kaNzunza uNzunza nangikhuluma ngoNzunza ngikhuluma ngoHlungwana uNzunza ngoHlungwana vane ngikuzwa ukuthi Hlungwana indlovu mina base ngisingathi Hlungwana Hlungwana yindlovu ngiyabetha ithango ngenzasi ezinye izindlovu zilibetha ngehla sikhwendre Hlungwana sakondlovu ngesathatha umlilo sathatha amaseko sabamba nombo sawuguduza saze sabamba nokananasi ithi sutshana masumane lobunonyenge lomkhombo mathandathu ngewenyathi uHlungwana mlindo omduna mzinganyezi lapho kwakusabela izilo zonke kwakusabela izingwene ezigolonyama kwakusabela abomamba nabohlathu kusho ukuthi nenyoka zazimkhothamela uNzunza abomamba nabohlathu zinyoka nezilo inyamazana zaziguqa phasi zithi bayede. Yazi Mahlikihla ngingakulalela ubusuku nemini nokho ngifunda into ezinenge bengakatsheji ukuthi ngingazifunda namhlanje. So inzunza le yona yini enamandla angaka? Inzunza inamandla ekhothanyelwa izinto zonke. Inzunza inamandla ke ngoba silwanyana esihlala emanzini. Kungakho nobabethu ungangezwe lakhe uMabhoko embongweni zakhe ngithi ngumnisi wezulu yindlondlo yekhethu ngeyajama eholweni yakhalima kwakhithika amathosi wezulu ngoba ingwenyama kwaba nelanga la yathi nayikhuluma khona kuseholweni kwakhithika amathosi wezulu amabutho ala ukubuyela emva nalokho ayingwenyama seyibalayela ukuthi sukani ngoba izulu liyaninetha
bala ukusuka bajama lapha naye ingwenyama yathi nayiqeda ikulumo yakhamba khona ezulwini apha baletha ikoloyi ukuthi ayingene yathi awa ngizokhamba ngenyawo izulu lelibizwe ngiyo kunjalo Okay. kunjalo Cause inkhathi zikhamba zihlukahluka. eh Esikhathini sakade nesikhathini sanje kuyini okubona kuchaphekile ngathana kusesekhona akasuki konke okhunye sekwahlala kwabakhona ukumaintaina umnotho wakandebele namkha isikopilo lakandebele. Kuyini ofisa ngathana kusesekhona njenganje? mina igade ngifisa khulu ukuthi thana kuba khona ukuthi akuthana kubuyela abantu bethu bazi amabandla laya akade avela khona namaziko akade avela khona then kube namamaraga la abantu bekhethu bazokhona ukuthi bakhangise ngezinto abazenzako kube nezinto ngoba into le yokuthi kube nezindlu or indawo zokuthengisa ebantwini besikhethu yayivele ikhona kwakade nangisafundako ngineminyaka mhlambe elikhomba kwamsiza ngevillage eMabhoko Ndebele village kwakuza ama-tourist avela eGermany avela eAmerica eJapan Italy njalo badlula ngakwamsiza apha ngikhumbula sasithanda ukuthi penivas benithini ipeni le imali yathina ipeni nawusinikela ipeni yayinengi khulu ngaleso sikhathi yayinengi khulu yayincane mara sasifuna ukuthi ibe yipeni then umuntu nakunikele imali edlula kupeni kutsho ukuthi ukunikela imali enenkulu Imalini nekhaya yayincane equivalent to 1 cent and i-cent ayisena value today no mara kwakune half cent kwakunepeni ipeni le ngiyo ke manje besithi ipeni basi kuhle nasithi ipeni basi nanoma besigatsho ipeni leyo mara sasitsho ukuthi imali sasifuna ukuthi imali iye now into ezinazingabuya godi abantu ababe nendawo unyaka opheleleko nagade ngenza i-historical background eholweni ubabethu ube ngibawile ukuthi ngenze i-trajectory for the future with Pondro ubona ukuthi ngiziphi izinto esingazenza ukuthi kuthuthukiswe iholo hlangana nezinye izinto ngibalele ukuthi abantu abezako ekhaya apha ababone izinto nasithi thina siMandebele kunezinto esizenza kwezikhombisa ukuthi siMandebele indlela yethu yokuphila isikopilo ngendlela sifuna ngakho nezinto esizithengisa kwimincamo ingwani zesikhethu mara kube nendawo la abantu bazozithengela khona then kube nezindlu zakadeza nasithi indlu yengwenyama unyabela yayilapha indlu le yakhiwe sithi lapha nyana kwakuyindlu kanyabela nasi ayikhona and then nasiya eholweni wonke umuntu athi mina ngiyangakwaPhenyana indlu nasa bonke bakwamasuku bongena ngapha bonke bakwaMagobholi bongena ngapha bakwamrhetsha bongena ngapha bakwabongwe bongena ngapha bakwaPondro indlu yakwaPondro leya neziko lakwaPondro kusho ukuthi kungafiki la abantu nebafika eholweni bathi no sokufuna ama guest house okulala mara mde kube nendawo ezakhiweko zesikhethu and then ukuze nanoma iholo libe sustainable nanoma kungasisikhathi seholo mara kuze abantu abeza kwabakhanuka ukuza bazoqala ukuthi aMandebele aphila kanjani indlu yengwenyama yayikuphi and then nasithi
ibandla lakwaMasombuka lalikuphi, ibandla lakwaSikhosana, ibandla lakuphi kuphi. Then kwavuselelwa into ezinjengalezo. Ngicabanga ukuthi nomnotho uzokubuya kithi ngoba kunabantu abazuzako ngomnotho wamaNdebele. Yavo. Bengithokozisa mina uThando lo. Oh, ngimloyo. Namaso nginithokozisa kakhulu nabo uDokotela uNosingi and then uDokotela uEsther ngokuthi ezinye zezinto bengifisa vele ukuthi thana ziyenzeka niyazenza ziyenzeka. Naku ingubo kaThando ikhona and then ingubo kaNosingi nayo ikhona. Nasi imbethe namasi. Uyayibona nasi uyimbethe. Now angifuni ukuthi kube nabantu ngoba nawuthi ufike eMarabastad kuba nabantu akungasingebekhaya. Uthola sebasithengisela izinto zethu, bathengisa into kanzi unokhethwako, bathengisa zonke nje izinto. Sebabuza ukuthi amaNdebele la nje ngathi isikhathi sequde and then ijemu ikhona, then uzwe umuntu athi ingirholwane ipondo ingirholwane nizibatha kwezini ngethi no ilihlo lenkomo nesimhlophe or ijuba nobukhobe. Uyabona. Then uthola ukuthi ingirholwane egade zifanele ngabe zenziwa abantwana bamaNdebele sezenziwa ngibo bebazithengise bazithengise ngemali ephezulu kanti umnotho lo bekufanele ngabe uze eMandebeleni. So now Mahlikihla, abanengi igroup oze nayo kwathi nakuthoma umrhatsho iRadio Ndebele. Yes. Abanengi kade bama-educator bachida ekufundiseni bakungena emrhatshweni. Wasala njani? Wasalelani at least? Ngiyathokoza. Ngiyacabanga akusinto ehle noko eyenzekako ngoba kune system ngelimi lesiyeni bathi abuse wako. Okay. Kunabantu aba-abuse i-system. Umuntu nakathole mhlambe i-position ephezulu and then bese-ke kube nabantu aba-identifya mhlambe achitelene nabo. So-ke uba nebhadi lokuthi nakuba kunamuntu ojayelene naye obunga baku-overlook kusho ukuthi bangangibrukanza bangakuthatha. Abantu mara bayibone potential ukuthi mara umuntu lo musi lapha nyana bangaqualify. Mara ke ithuba elinjengalelo ungalithola ubulingane nami nje vele bekufika izinga lokuthi bathi hayi uPondro is no longer employable. Is no longer employable. Yabona? Yeah. Then nje bazose bakubethe ngaloko bathi hayi Pondro khona urehe mara nje awusaqasheki. Yeah. So now Mahlikihla na ukukhuluma ngaleyo ndlela. Yeah. Kunala isithena sikhulumako ngaphambi kokuthi sibe la. Wathi uSohlungulu bekabongelela uthe bekabongelelwa ubebongelela inkosi yakosokhulumi. Okay. Usogutsha uJoyina Mahlangu kaMahlenga. Usogutsha indodamanakana umagasela amakhosi ngomlomo. Amakhosi kadene ayigasela ngamasimula. Kwakungimalumakeke. Wow. Kwakungimalumakeke. And then uMancinza yena nihlangana njani? Khoabereka naye? Yeah. Namkhara njani? Yeah. Esenangithiya ke no. uMancinza Ayasala. uMancinza ngwakosothoro. Umkeru lahla amathole wakoNomasikisiki. Yeah.
wayeyikosi ikosana lapha eKwaGasi. Iye. UManqenza ke sihlangana ngalendlela. Umntwana enkosi usenza ngakhona kaMabusa besala. Nakuthoma umbuso wenrando yenengi. Usuka ngoNdunakulu waKwaNdebele wokugcina. uMabusa besala Usenza ngakhona. osenza ngakhona okay uJames. uNdunakulu iba ngusomkhahlekwa Simon Skhosana. uNdunakulu wokuthoma uSS. uNdunakulu wokuthoma. guest house yabo mucha ke uNdunakulu wokuthoma waKwaNdebele. yeah And then bese ke kwaba no Majozi George Mahlangu. yeah Kwathi bona kube no Majozi George Mahlangu kwaza uMasana Mabhena. Then kwathi bona kube nguMasana Mabhena. Kwaba ngumntwana enkosi ke usenza ngakhona James Mahlangu. kaMabusa besala. okay Now kwakukosa ukuthi umbuso omutsha wakaKhongolose yeah nawuthomako uhlakaza izabelo imbuso yezabelo baba absorbe kuthi babathathe abanye babafake ku province yekhaya abanye babase eCape Town. okay Umntwana enkosi yaba ngabanye ke nabo abaya eCape Town nondaweni Mahlangu. okay And then aboMayithi Mgidi. Then abanye ke bangena eNtokanzini eMpumalanga ku province aboVeli Mahlangu nabanye. Now abu Siposezwe Masango wathoma ku province for aya ku national. Okay. Then umntwana enkosi wathoma wagula yeah ase Cape Town. Wabawa ukuthi ubawa ukubuya ezengekhaya. Ngaleso sikhathi kunondaweni Mahlangu njengo premier okay weMpumalanga aMandebele ngaleso sikhathi ayengakaneliseki ngoba ingaragara zathathwa zasiwa eNtokanzini eNaspoti. Manje ke bathi noma aMandebele la kuze sikhone ukuthi babuye babe nethemba ehlanganweni ebusako. yeah Asibanikeleni umuntu olindebele kwaba ngundaweni ebamlethako. Okay. Mara ke nebaletha umntwana enkosi bamsuse eCape Town eze ngapha babona ukuthi kuzakuba neconflict ngoba umntwana enkosi lo ngibani kusenza ngakhona. Usenza ngakhona. Okay. Umntwana wakhe inkosi yakwaMabusa uSipho kasenza ngakhona kaMabusa besana. Oyi chairperson ye local house of traditional leaders. Manje ke bathi akusuyo walala ngumfo wabo owalala ngumna wabo omkhulu ngisoselephi bosipho bonke mara lo bobabili ngusoselephi iye bosipho bobabili abantwana bekosaba. Manje sasibahlukanisa ngokuthi omkhulu besithi ngusoselephi kasenza ngakhona kaMabusa besala. Then abanye babathi ngusipho omkhulu then noSipho omncane uyazi msindo Sipho omkhulu noSipho omncane. Mara ke thina sathi hayi man omunye ngusipho omunye ngisoselephi yabo. Okay. uSipho omncane lo ngusosamu. Ngusosamu kasenza ngakhona. Nakhona ke loya mara ke say discussion mhlambe for another day ukuthi why bathi ngisoselephi indronyana ezingalezo uselephi lo ngibani indronyana ezingalezo. Manje ke babona ukuthi noma umntwana enkosi aMandebele la amthanda kakhulu. Then nakabuya ngapha kuza kuba nombango wesikhundla lesi esikhona la
bala ke ukuthi abuye waphuma ehlanganweni ebusako kwali ANC. kwali ANC. Okay. uphuma nje uphuma ngaku ANC. Uphuma ngako ANC. Ngoba afuna ukubuya ekhaya. Yes. Angisho imbuso le yonke abodi kwankwetla abo shi angazi shimoko shayingi kade segaza nkulu le then kunedi kwankwetla party kune intando yesizwe party la nesindawonye. Yes. La ekhaya kwakunama political parties ayi-2. Bobo amabili. Yeah, kunesindawenye kune anaba contestako babe contestana bona. Okay. Intando yesizwe contesta isindawenye sasicontesta intando yesizwe kwangane kwangabe kuba ne multi party Yeah. democracy. Yeah. Yeah. Now umntwana enkosi uyabuya ke uyangala ngakwe ANC ungena urecruitwa ku general ubantu bonke Holomisa Okay. ku UDM. Neka ngena ku UDM nathi ke sibona ungathi umntwana enkosi akakaphatheki kuhle. Vele. Uyedwa khulu. Siphuma naye nathi ke singena ngakwa UDM. Ngingase ngibale ubabu uMazunge Mthweni uSinechudu. Ngibala ubabu Bhoholo use kwaGabeng principal weThandanani. And then ubabu uMazolumani Sikhosana uyimember yeparliament wendokanzi We MK. we MKP. Yeah. And then umzawo wami uKwayimani Mgidi Yeah. sinaye Yeah. nabanye nje abanengi saya ngobunengi ngakwa UDM. Okay. Now sathina siku UDM ke kula sathoma khona ngoba uzokuba imbongi mara ithuba lokuthi ubongele Bancinci. yeah uzokuthoma ngokuthi ube imbongi then utlhagele iexposure utlhagele ukuthi wena uyolithola nini ke ithuba lokuthi ubonge abantu ababona ukuthi uyakhona. Okay. Now sathoma ngaleso sikhathi sithoma ke sinomancinza ke umancinza uChilis Mahlangu wakwaSothoro umkiri ulahla amathole sithoma kanye mina naye. Oh. Siyadlegana ku UDM apha sibonga umntwana enkosi untokanzi usenza ngakhona kaMabusa Bisala. Na UDM nayo kubamba amarally ichinga ku number 1 ichinga kuphi ikhamba yenza imotorcade in kuba nembongi ebonga umntwana enkosi lo. And then nayidinwako inikela enyele. So isindebele sibe sihlonipha namandebele bebawahlonipha. Bebe wahlonipha All right, raka ndaba ezi. Now umntwana enkosi kufika la izinto zingakhambi kuhle kuba nemibango yobuholi ngaphakathi kweUDM. Kunojo uNkuna ogadabangisa umntwana enkosi isikhundlesi. Ngoba nasemakhethweni ke umntwana enkosi alright iCD bayithola ku provincial legislature. Vele njengo chairperson weprovince iba nguye ke uyohlala endokanzini eMpumalanga kuMpumalanga provincial legislature. Yes. Then bayabangisana njalo nepilo yakhe ayisesemnandi njalo ke iANC yamrecruita ke godi yambuyisa na imbuyisa ke godi sikhamba naye sisuka ku UDM apha ke godi ke nabo Mazolumani bobani sibuyela ngaku ANC. Ngiyavuma. Now sesibonga ke sobabili sinoChilis. Now bawafene. Inkosi uNcengwane Mahlangu obeletha uvimbi umvimbi kaNcengwane. uNcengwane kaMjanyelwa umjanyelwa kafene kaMkhepuli kaMabhoko. Okunikela ithuba ke lokuthi Pondro uzokuba imbongi yami. Alright ngibonga untokanzi inkosi akwafeneke.
then kufika la kuba nongazwane ke nale kosokhuluma okay kukosi uJoyina uSogutsha eh nomzukulwana wakhe, then akubi nomuntu oyokubonga inkosi kwasemkhulu nakwenzwa isikhumbuzo senkwenyama uNzunza. Then uyangibawa ukuthi Pondo iza uzongibonga ngibonge inkosi uJoyina kabili kwasemkhulu and then ngayombonga nalokha mhlambe ngisho waye ku National House nanoma mhlambe kubanjwa iminyanya yombuso inkosi imenyiwe ngangiyake kumbonga lapho. Ngibonge inkosi yakwaFene, ngabonga inkosi yakusokhuluma uJoyina, and then ngabonga umntwana inkosi usenza ngakhona kaMabusabisala ngaphambi kokuthi ngokubonga ingwenyama uMabhoko. Bakwethu sisagadangisa ngaphakathi kwe-studio se-Good Life Studios. Na ufuna ukubhuka, ufuna ukufana nathi nje, ufuna ukuba kumabona kude, ufuna ukuba senkundleni zokuthindana, ufuna ukurhatsheka ne-internet yoke le, nasimniningwane. Yes, sise-studio se-Grootman. Mara mina ngithanda le ntwana e-Focus. Yeah, sise-studio sakaBobo Dabet eGrootman. Siyavuma. Ndaba ezitha nginekareko lomlando wakwaNdebele. Nokuthi usukaphi, kwathoma njani, kwafika lapha kuneziphi khona, kweza njani. Mara-ke siza kuzwa ngombukeli ukuthi uthini, ukuthi part 2 uyayihloga namkhana njani. So now umberego wenzako njinga nje ngongimuphi begodu abafuna ukukubhuka bakubhuka njani? Ngiyathokoza. Yeah. Angithokoze Thando. Umberego engiwenzako ngiyimbongi. Yeah. And then ngaphezulu ukuthi ngibe imbongi ngiba ngu-Master of Ceremonies emtshadweni, Program Director. Okay. And then umuntu ofuna ukungibhuka inomboro zomtato Yeah. is 082 64 11 000. Kanti ngiyatholakala enkundleni zokuthindana. Oh. Social media nayo. I wonder ngibano Mahliki social media. I wonder ngibano handle ama social media akho pa. Mara nokubonakala umutsha angimangali mara ngiyamangala. Yeah. Nje une Facebook Pondo? Ngine Facebook. Ngine TikTok. Yes. Yeah. Ngine angisho nanethi inrokanzi iTwitter nje X. Yeah, up to date. Yeah. Ningangithola lapho ngingu-Elmon Pondro Mahlangu ku Facebook. And then ku TikTok. Yeah. Nakhona ngingu-Elmon Pondro Mahlangu, nginama account ayi2. Enye ithi Pondro Mahlikihla. Yeah. Okay. Then enye ke ithi Elmon Pondro Mahlangu. Okay pa. Kulaba ngangithindra khona. Yeah. Kuzizinto engizenzako okwanje. And then ngaphezulu kwalokho ngimkhozeleli wamabutho wengwenyama uMabhoko. Kunebutho lengwenyama eselakhileko. And then ibuthweli nawusuka kwaMhlanga uthola ubaba uNgoma, ubaba uDavid Ngoma. Nawufika ema-F kunobaba uJiyana. And then eB2 kunobaba uMachiyana. Then number 1 eMandlethu ngimi nobaba uThularo neKhefingendrini. Yeah. And then ke bese ke nawufika eKwarha kunomswako soMagoru. Yeah. Usibanyoni. Ay manje ngakara ngesimle. Enguye olidako nasivuma masino. And then bese ke ema Thazen Sloop kunobaba uJiyana
nobaba uMahlangu Matewu and then kunobaba uSibanyoni useBhundru Inn. Ngikhuluma ngama leader wamabutho nange bafuna ungene ebuthweni bese bathintane nabo labo. Then now uyange Nkosini ke kunobaba uSosingi uVetbank nguye ophethe amabutho. Then kosomtchathana kwadlawulahle kunondaba ezitha uBongwe kaMagobholi unomntwana eNkosi umbusi kaMphezulu and then epanela eMiddelburg kunobaba uSogiven nobaba uSohlanhla. Ngibo ke labo abakhozeleli bamabutho abahlanganisa ibutho lengwenyama. Benza into ehle khulu na ungababona ungawuthabela umbereko abawenzako. Siyamenywa eminyanyeni siye then nakhona ke lapho ke siyakhulumisana ukuthi nange umuntu asibizele eminyanyeni wakwakhe angasililunga and then amabutho la wasikimisa njani khuyini into ayibekako. Mina iyankara leyo ngoba ekukhombisa ukuthi indlela yomnotho le siyafuna ukuthi isindebele sisiberegele. Yes. Sibhadeleke ukuthi sikhuluma ilimi lesindebele. Sibhadeleke ukuthi siphila ubundebele. Ubhadeleke ukuthi uvunula isindebele. Kunjalo Thando. Vele Thando kuhle abantu bafanele bazi ukuthi nanoma ungayokubonga ungayokwenza litho lapho nabase bathi basho no sibawa ukuthi ube khona. Ukuba khona kwakho kuba iappearance yakho. Bafanele bakuthokoze. Na uvunule ngendlela uvunule ngakho. Yes, you must pay. Lokho kuyimali. Ungasuvunule isihle. Mdebathi no Thando siyakufuna ukuthi ube khona eminyanyeni then sizokuthokoza kangaka. Then nasebathi sibawa ukuthi usidlalele indrima enje. Then sengokhunye ke godi ke ukuthi asihlale phasi ke siyikhulumeke leyo. Ngiyavuma. Ene Mahlikihla nawutsho njalo mina ngiyabhadalisa vele appearance. Ngiyavuma. 5,000. Endlini ngiphuma nge5,000. No ngiyakuvumela. Nangikubamba ihlelo ngilibamba nge10,000. Ngiyakuvumela. Ngiyakuvumela Thando. Uma unothembi watsho wathi igama lami ngaliberekela igama lasetshenziswa. So now Mahlikihla. Ngibawa ususihlahlule ngevunulo imbetheko le. Ngiyathokoza. Mbethini la njalo. Ngithokoza khulu kwamambala ukuthola ithuba lelo. Enyaweni apha. Abanye bathi maphahlakwana, abanye bathi mafahlakwana. Ama sandals la. Mara ke ayahluka ke kunalawo enziwe ngetayere kunalawa enziwe ngoboya. Sekuyanga ukuthi umbatha wapi. And then bese ke kunemagomas naka. Ongathi kumakosu. Magomasi. Minailana. Minailana. Magomasi. Minailana. Iye. And then bese ke edinini kunenqaku esilifaka edinini livala isinene. Livala isinene. Ubaba nakathetheko uyasivala isinene. Ongakathathi akasivali. Esikhambe baleni. Sakho besikhambe baleni. Manje kungakho kanengi ufumana abo baba bafake inqaku edinini elivala isinene neporiana le iporiana. Then iporiana lemde ibe yide nawuhlezi konje nayo isavale isinene. Iye. Then ngidlulile enqakweni kunamanqaku amabili. Kunenqaku ledinini kunenqaku lokuqakanisa. Nakuchisa kakhulu singafuna ungibathinaka. Uqakanisa inqaku lokuqakanisa. Ngiyacabanga ukuthi vane nesibone siqakanisile mara
ungakafaki fane ngibone ubaba usomakhawuli ya Ubaba Somakhawula ya nathi siyaqakanisa naye uthulari lo kanenge uyaqakanisa nomfowethu uFifi Lucas uPondo weRaydon wakomhlokonywa lo uyaqakanisa usongwani kaMhlokonywa uyaqakanisa naye ngoba basebuthweni now inqaku lokuqakanisa enkhulukhulu silenza ngesikhumba saka Jakalasi uDahla iPungutsha and then kuba mqakanisa omuhleke omunye oqakanisako umvumi uGijimani uGijimani naye uyaqakanisa uyaqakanisa naye angijima isikhulu kehle yes and then ke sikhuphuke ke la linaka le linaka and then bese kubaza engholwane ingholwane ezike lesi lilihlo lekomo lesike ngesimhlophe then kuba nejuba nobukhobe then kuba nemibala eminye yengholwane ngokuhlukahlukana kwayo nathi isirholwane esingasifakiko yesibomvu ingwenyama ifaka isirholwane esimhlophe esi then kube nesibovu phakathi then kube nelihlo lekombeli ngaphezulu then ingwenyama yodwa efaka isirholwane esibovu kungalokho vele bengifuna ukubawa khulukhulu nemabuthweni vele na ungawaqala akekho noyedwa ofaka isirholwane esibovu isirholwane esibovu ekhedwa apha sifakwa ingwenyama yodwa siyavuma well abanye vane sesiboneke bazifakile mara isebuchapho babantu mara ke isirholwane esibovu asisimbathi ngaphandle kokuthi ibe ngibabethu yedwa ufaka isirholwane esibovu then neporiana sifaka leporiana then yendrini ngeyengwenyama then bakwamahlangu bafaka iporiana umvuze and then na umuntu nangakafaka umvuze angasafake iporiana enye nenye ngaphandle kweporiana yendrini yendrini ngengwenyama nokho ke abanye uzosubabone ke bazifakile mara ke thina besazi ukuthi nekukhuleni kwethu thina sasikhula sazi ukuthi iporiana yendrini ngengwenyama yodwa so ke isinjalo ke amagama akho amaswaphela namasuku amagama amaswaphela ngifuna ukwabuza ubapondo ukuthi ufuna isitshaba sikukhumbule njengomuntu onjani odlale yipi indrima ngithokoza kakhulu mina isitshaba ngifuna ukuthi singikhumbule njengomuntu othanda isintu othanda isindebele othanda abantu mina vele ngimntu wabantu ngimntu wabantu ngithanda ukuhlangana nabantu ngokuhlukahlukana kwabo abantu na ungabona abantu abahamulako abangani bami abanye abahamula abanye bahamula na ungangibona ngilapho ngathi hey lo uyahamula rehe naye ufana nabo nje mara ke ngithanda abantu ngithanda ukuthuthukisa isitshaba nabantu individually ngi-accessible ngimuntu okhona ukuthi ipondo ngifuna ukuza kuwe ukhungihlathule ngalokhu nalokhu nalokhu into zesikhethu ukuthi nakuhlatshwako izitho zabiwa njani yini eyakuphi ini yakuphi and then nalapho kwamkhozi nakufikwa khona kuthiwani and then nebathi sizembelekweni vane batsho ukuthini nebathi simukwe bentwana batsho ukuthini siphulwa bentwana kutsho ukuthini abayenyana yini imva abayenyana indwanyana ezengala no mahlekihla kufuneka ipart 2 lapha bakwethu sikatangisa iGood Life Studios sikatangisa e-studio se-Good Life yoke into ibuthebelele ningakhohlwa-ke ukuthi siyatholakala e-4way Pola Mall R573 sithengisa ingwani njengoba nizibona ubuhlobo lapho ke nje uyakhona ukubuthola ngami kunqobile Masuku ku-Facebook ku-TikTok nakhona Nqobile Masuku inomboro ngizozithiya ngabomi zithi 072 1593
231 zibuyelele mthandosi 072 1593 231 bakwethu sima-author sinencwadi esithengisako The Pain of a Black Woman nedumo and talk lesihleva ikhona nevuka Ndebele children's coloring book zikhona nazo nafuna sigwalela amaphondo siyagwala nafuna nawe sigwale siyagwala nafuna sigwala kwakho siyagwala sithengisa isiNdebele sithuthukisa ilimu nesikopilo lamaNdebele ibizo lami nginguThando Mahlangu ningangilandela ke wonke ama social media platform @ThandoMahlangu_. Cheers. bangakhohlwa siku good life khethu kamagobho likamrhetsha sigobhe sibibona omagenge okwesigobho zikagobholana sababotshe zikakhukhula ngokhukhula imzila yamadoda zesababomagida litshaba abongulungulu amavutho mabi zesababoqina limavuko mabi iqina ngelagada ngomuzi wakosobongwe wabola isithubi ngesidala ngimagobhola umthonjana osehla kwenrubazi indoda ingawusela iyabhodla isibhorho umfazi angawusela uyakubhenjidelwa izipho limeva limkhongolo lingawaphandra amathumbu wendoda kanikebela waphandra amathumbu wendoda sihleka nengwesako nomagenge esiyahleka nonqaku kambuduma unqaku kambuduma uyahleka nengwe uyahleka nomagobho likamrhetsha ipungu chayisebutuse ikwauba abayikhoselanga kuyembatha ngubo ingubo kamagobho lidabukile yeni ithunge ngeswinga lemamba lona elingasayi kuqhaqhuluka kumagobholi Yes.